Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Ka Office Jong District Transportation Officer ka Southwest Khasiels District ringkat ke jingi trelang bagi nonya kali haka arpoi trek uluber arajar opsa kila rakhe ya kaski kerpang pantek lakam ya ki jingja takho kali ne ka Road and Safety Man Week arajar opsa lor kapang Be a Road Safety Hero. Kinong kerana kani kesengi ki kentop ya Astan Executive Engineer Jakarta PWD Roads Makorwat Division uba SI Lasso uba P Shangdiar ki staff nurse Sub Inspector Kamakorwat Traffic Police Station ba A Rembai uba Kes Naitang na Kamakorwat Local Taxi Driver Association bat na Enforcement Inspector ba PK Muten. Hagani ngila sakilang da District Transportation Officer ke Southwest Khasiels District uba W Makdo ubala lamprang ya ka jingtmu jang ka jinglang. Kebenaran hi namta road safety hi kadangkam kita harus tahu benda kita kemudian kata ke education kajing tip lakalong yaki nong kadangkam ya kesuruh kadu ki drivers hidung ya kita bat ya di bawah kadangkam kesuruh lagi long besong adukan besong ditukar dia kuntai bat engineering kemudian kepada belong engineering kemudian pemangilapan semua mana dari secara SDO ini SDO di ba mati ka lihat lah kejong betan ta kejing bit yang kejing biang suruh bat kebalahi kadai enforcement kadai kata kebenta kejong transport ba ke polis ke transport kita pendap lah kejong beta ka ai ka license nonta ki no penungkam lembah ki kali lan ilong ki asaka lani ki sausaka ni kinu kali ki bapenungkam bat koi kalong kabenta kung enforcement kalong dei ta kalong yengi kum kulet hakaman kumno ban kata kajian ti kalong kaban num kata yeno kaban long kababet kabarunti bat kabakatu hi kata kalong ka emergency response kalau kata kadika kamram lada dan kinu ni accident cases kalau ba yara ban tertib sekahal ni ban yara employ ya kita beja hak mesti apa kanang ba kanum dan kata kan kepala bahkan kan kinyo ya kaya kajing sumar kapakloy but kakam aku bedain nak kalian kejung jungi polisi kalau kau kamu gunsin ni hapan pe major cases kabat kita hal kumba karin dia hi kalabu laki jong ki an nasional ki an kaba haba benar kami kali kata kapasiti ke diben dia bat nakalong asaka lani kisau sak kiwe bagi kali namar balik kabu kat kum kata kenang ba kajing lada kadu kanu nu accident kan minimize dan kan peduna ya kajing kelat lani kajing tuko jongki mesin bekorda ni dam dan kam ban dia ni awareness kenang ban bakan yaram yaki mesin ki bekorda ba kenshu do ai la kajong ka ya la kajong kajing em ba kenshu do ai la kajong di bentar khanat ki ba kenshu ko ti ni kijak kawan kata ya kaya yang ngejuki lam batkan kata ru khamtam ya kaya yang kasem ngejuki hakba iwai habani rasanam te lumba da kajing isim beta juki makani ka program hi ka pulang da kani ka office jing isar juki ho hi ba kanong ka biru phinra na mi kani ka khubari ka baki dan ya kajing ki namta kimensim ki bokoda ki badan ki bapen ka mi surang ba kanduna kini kam accident hot accident kerja ndai kati ka kos kalau belum nak jelong ke kali ne
kajing long kelas kajongi kinong penengkam hot kinong penengkam yang surok hi kalong ya ki kali rebas kinong ya kijat bat idan teteng ki biya jing de halanti sengkian kenang ba da kajing ya buram ye kajing ram disiplin ye kapenduna kini kam aksiden ban da kajong disiplin bakalong ya ki minong ya kijat lani ya kinongnya kali lani ya kita ginong sumkan iba encourage ya kanti kabat ya kajing namta kajing bet ya bang kum kinong penukam ya kesura ba kenduna kum kini kijat kieses ki polisi kabak mesin ni haban pen ya kum hamtam kum kita kijat kieses kiba ki overriding namta kajing penukam ki helmet but kajing long discipline kanang kanung jingjak besusi ba ibru itu kita penungkam kenya cek katung kepadai ai bakane ka awareness program kanong ba mapi penlong kum kita ki kinong yala bat kinong iban yabatailam ya kajing penungkam hot ka ai ki belanang sisin ba bilanang banyak ya kakali lani asaka te kadon hi dekaan kaan hama bilanang banyak an kam semkhang tambah kadon dekat age limit katak arta ke ba khat sisin ba bilai kwat ika khat praseneng ba bilai yo ipik lomba ka transport department kenai ya ka license apabila pas lagi nang ba kanum apabila dan nak license kamu kita ginong penkam bahkan dum gini jingjam susi kamu ya accident cases bat hakabene bat ki khamtam penpatailam khamtam jani ya penkam cycle ke apa pi penkam cycle sunga tepat pi long ba toi patailam ba apa pi khamtam ni ya penkam jan ki pasai kanlong kapanyarap iki apakan penreflect iki driver tidak kali lai cycle bidon kam bat ad ki reflector kamut lakat kan thaba ka cycle kamut lai ki bike ka chu kanang ba driver nim na kalian ki driver dan ki bakham duna khmat kimia lo ka ju mo te da ki petukam jing thaba jom katuk object lani katuk baik lani kita ginong penukam kemut kaniarap bat habaki penukam mi cycle semua bikin natip khantam mentari long hagani khan ikani kilalam duan te kating penukam khantam wa cycle hi kedan kami helmet thlamba kaniarap iki